Goko ne kwa Kikuyu podcast. Moses Kuria arakana mwaki. Na ni ukite akahuana tara protect Rigathi wa Gachagua kana kauna tatetera Rigathi wa Gachagua kuma kwi Ruto. Muthenya wa ira hena video ndamwekereire kamwe ndimwirite uria Moses Kuria araugire. Muthenya wa ira hena video ndamwekereire. Rekana Moses Kuria ena candidate kuria mwena wa mbere north. Na rumors iria ciathiaga na mbere ni atiriri ni ndamwirire ati team United Opposition ni mathiete magakora Moses Kuria makamwira atiriri a withdraw candidate wake uria ni Boy in favor ya Newton Karish tondu nake Boy kuria ariona ground yake. Rekana Boy uyu ni uria arugamitio na kiama kia DCP. Moses Kuria agithi akimusnatch akimwikira thiini wa kiama giake gia CCK. So United Opposition mahoyaga mundu gwitwo Moses Kuria atikana Boy no anyite baru Newton Karish a drop anyite baru Newton Karish no na ati Moses Kuria amahe condition imwe ati no gina agetuo co-principal wa United Opposition kana koro umwe wa ma principals a United Opposition. Icio ni cio rumors cikwo kweko ndirona video ukenda no Moses Kuria ni aritie na ni ukeire mundu gwitwo Ruto na njira nene muno akera Ruto ogwo ati dogitisha andu ndukumatisha ati guku mbere ugatisha andu ati ukauga ati mukauga ati ona Rigathi wa Gachagua ndeguthie kuo akamera atiriri kana kera Ruto atiriri ICC is watching and ICC is calling oya ithurano ici cia mbere na kuria kungi cio connectwo ICC is watching akamera atiriri matiko intimidate andu tore mathire mareka kuria mwena wa Naroko ati getha candidate wao athurwo. You see UDA ni ramenya na ground na uria mareka maragiria ku intimidate andu igetha mathure candidate a UDA because ni moe ground dire mwena wao na menda go prove andu wrong ati ground dire mwena wao na ground dire mwena wao na gwika ogwo ni ku intimidate andu makera andu ngina magithura mundu wa UDA and so on and so forth. Moses Kuria akanita muno na kera Ruto ogwo ndegwika ati ona kuri mwena wa Kiamba Moses Kuria na kiama giake madrop candidate wao in favor ya Kawajiko ati ko ni wishi wa kura Moses Kuria ni amenyireria kura ciirwo kuri Kiamba. Moses Kuria ni arauga maundu maya mothe ati ko ni wishi wa kura Moses Kuria ni uria ciagwo ucio Moses Kuria arari ugwo akera kinara na akamwira atiga maundu macio enamo. Eno video hena andu aragweta nyukwa by the way we ati ko enia nyukwa ngagwika ati nyukwa we Moses Kuria kanite. Eno video ladies and gentlemen, siwezi kunyamaza na roho yangu haina amani nikisikia mtu anasema Gachagua usiende. Jana huko Narok wanatishia watu wasijue watu watoke huko. Leo mmeona what has happened in Chwele huko Kabuchai mpaka risasi karibu waue natembea. Mimi nataka kuambia serikali na sana hapa nimwambie Rais William Ruto directly, the international community is watching. How we conduct these elections is of interest to the international community. Sasa mnafikiria sababu Suluhu amefanya vile amefanya atatuweza kuona hiyo ya Tanzania? Jamani, Wakenya si wa Tanzania. Wakenya si wa Tanzania. Msijaribu hapa. It will not be usual. It will not be business as usual in Kenya if you try those monkey games in Kenya. Kenyans' level of tolerance for nonsense is at its lowest. Kenyans cannot tolerate nonsense. Hizo shenanigans ati mnaweza kuiba kura. Jamani, how did UDA come to power? Tulianza huko Juja, by election ya Juja. Mimi nikasimama na chama against Jubilee, ruling government that time. Uhuru Kenyatta was his MP. Nilikuwa mbunge yake. Nikamshinda huko. Walikuwa wamesema wataiba hawakuiba. Tulikatoka hapa tukaenda Kiambaa. Nika withdraw candidate wangu nikasupport wa UDA ndio tushinde. Mikakati yote ya kulinda kura ni mimi. Guys, the big question is, can we trust Moses Kuria? Okay, they know United Opposition. Arekeria kuonania ndari mwena wa Ruto. But can we trust Moses Kuria? Kiriki ge ndire yuria. Moses Kuria ni atetwo wothe.
Agikorwo nima ni kwenda uko emwena wa United Opposition niki atanyereire boy arekio ni Rigathi wa Gachagua no kira ndiroria niki atanyereire boy arekio ni Rigathi wa Gachagua. You see, boy already ni abetie kugia na ritwa, ni abetie kugia na ground kuri thiini wa Bell North constituency ni undu wa ritwa Rigathi wa Gachagua niki amutenyereire. Hihi ni kuria ndiroria gigi nikio ndiroria hihi atumitwo ni angia UDM akero oya mundu ucio wa Gachagua na ithuĩ twina mundu uyu igetha kura cia Karish cikoci nini no kio ndiroria. Hihi Moses Kuria serious ni mete mwena wa Ruto na no ende kujen mwena wa United Opposition tondu guo niguo kuronekana, because alone he cannot go anywhere. And for your information ni tuona uria kuri, yes, video igikarekana uga atiriri ati ni amenya candidate wake boy ni egushinda, but the fact is we know very well boy dai na ground ina na kuria ground ina Newton Karish na ayage amena wa regime ino ni magereti gutumira njira ciothe iria kwendia muthete. So the big question is niki daga ki drop candidate wake no gina ako principal then United Opposition egetha a drop candidate wake in favor ya Newton Karish aikomu ucio urerwo ni wama. Video na Moses Kuria ni akwa ndina ciuria nyingi muno. Oyo ni mundu ari haruto agitiga wira agicokeria Ruto ngatho tutie tuona atiriri tutie tuona pio taumete mwena wa Ruto. To be honest, andu monaga tari oku agi prove atia ati ni mete pio kaimana mwena wa Ruto. Is the fact is wigo mundu wothe urenda gucainda ici no ngina ungiukira abiko attack Ruto no riri kuna mundu ungiukira abiko attack Ruto no me hamwe nigetha athie amenye kaberi enge ure marifanga. We all know these tricks of politics, but anyway ni ariti wega muno to neta mundu gwitwo Ruto guku Tanzania ndugecirie ugekore Suluhu ageka Akenya matiendaga wana na ikore cine niguo geka ni ugacemania na Akenya hau ni arera kina na uma that akanagiria wekodo ni agacemania na Akenya na Akenya ni makamunia tuma ndakagerie gwika undu wothe uria ukurakaria Akenya. And remember, for your information, as I speak then mundu ungi mutetera aiko ikuino ya finance bill tiga tu ni mundu gwitwa Raila Odinga thaicio ngia story ge tiga tu ni Raila Odinga thaicio ngia story ge. Remember, our constitution is very different from the one from Tanzania. So mundu macio ahuana ta ageka ndangimeka under this new constitution ya 2010 amwira ICC no acemania nayo. Of course it's true tondu magende na maundu macio. Remember, igwa wothe tuona arigetho wacio makiatako. In fact ona uria Natembeya kurathi na mbere muthenya hira video cicio yothe ni cigitwo as evidence na evidence ile ingine ati guti andu aya othe matioirwe ikinya na kuhingura Rigathi wa Gachagua eri mundu gwitwo Douglas Kanja police IG inspector general wathaka ni ugekora ICC ta mundu uri ari munene wa borithi higo ya Kibaki 2007 higo ya clashes kana higo ya bara ya thwa ithurano clashes icio munene wa borithi ari muithiramu uguo ni athire ICC ni ndo maundu ta maya gutorerete maundu ta maya nekire kwa ICC na Rigathi wa Gachagua account IG Kanja wale gutorerete maundu maya wanahota ukanekora kuria ICC. But anyway guys, ketata tuone maundu megwikara tuone guikara na tuone uria maundu meguthi na mbere maikarite. Anyway kuni go podcast moni manyu mreko inywe munona te. Thank you, God bless you guys. This is what it is, kwani eko nini mutikari kuna subscribe to channel ino tundira muna ya politics maundu mothe mone makika thĩinĩ wa Kenya na jawafuri wa Kenya. Thank you, God bless you. This is what it is guys.